Patalo fatul nei foi a sofau, malo le sulfua, ya lo mayo le tautua la Samoa Entertainment TV mai Samoa, malo lava faftai tapo mai, fai talo mai, ya eu si mai al fafonga. E o mai nafi le solua, le lona iwa o se tema, e le ai lava ma se fai pule filifilia wa faina I se su po se tangi fale tu la fono, a se sui tau wā na whaia ina. Ina o tātou silingia le stala po le CEO o le mtanga luenga whaamsinonga le sunga pali I John Tai Malalangi mai e sauno ai. E le ai ama stangi whaasanga I se whai pule o taunu uatu le official whaamsinonga. Le taimi nei le tau hua mestar sanga. Wa leo wha tuaru aso. E mantua se fulu ia aso whainga la solona lua la le yo mai la ta. E se tau wa pili e charge I tangata I. Bala ia te le nusi. Ole e pau ale ole fighting fee le court. E se fulu valuta la. O se mea foi o le la wa ai wa kau ku la kiki no ia. Al sul valuta la le voleva na ia. Le voi la o mai ia fa wa terminate sul valuta la. Ai la le meta o le security for costs. Pese pon foi le po se deposit foi le e pay mai le total sang. E lua hafe tala. A fa pela fu le total sang e fa uru le total sang. Not only e pay la na se fu valuta la for the filing fee. To e pay mala na lua hafe. For the security for costs. Ai foi le counter petition. E pay foi la na ia lua hafe. Na mai lola ia o le deposit na e tewe le restart. Ona fuafua la ia, po le a se fai unga le whamsinonga la tu na mai. A sa wal fai unga le whamsinonga tu e whafo. A sa wal fai unga le whamsinonga. O la avea ko security for cost, e pe iei costa le court. Ia, o mea na e fai. So it depend ala di order le court. O le alfa unga ngore nua fele pe tu e whafo. Ia pe na tu ma pe tu ilalo le restaurant office. O le sa foraile o le vai as a fo e whaangatai tangi po petitions o le palota. A o amata mea ai le tu malo palau Leilua o savai. Mai le se fulu tasi tu malo o tu e whaitau o la tau palota I lumol whamsinonga I mulinu. O le tu malo palau Leilua, lea na mata ina le taunu unga o lana whainga palota I le tau wā mai o sui tu to tasi. O le fio ngā fiu whaola tane poni whasi o vasa. E tasi le palota e vā ai ono se lau tolu sfulua I le ono se lau tolu sfultasi a whaola tane fiu tuala I ona pa o sa tūlanga lua. Lona tolu mai ai le fio ngā leo ta laki la mostele si o le fās, sa ia umia maile na fō le tu malo mana palota e lua se lau lima tasi. Lona whale si sui tu to tasi tia fale upolu te vita se lau limono. Lona lima, whaatsuai au nai fau salu asiata sele Tanielu sui o le HRPP e lima sfulima. Lona ono maile fio ngā tusiata tia fiu hate MC, el kalapu o le Sept, e se fulu lima palota na ia maua. Ma umane ai le whaitau ngā aloa ia le tu malo leo palau Leilua. O lo manu malo maile sui tu to tasi a fiu whaola tane poni whasi o vasa. Peitai, o le toio o ato le whaitau ngā o le palota le tu malo leo palau Leilua il whaamsinonga, e le aso lua o le vai so nei ana nafi. Ma umane ai le afiafi. O lo tu maulava le manu malo o fiu whaola tane poni whasi o vasa. O le tasi le palota ai walua, o manu malo ai, mai le sui tau wā tūto tasi, le ana tū langa lua. Ma tu mawai lava le whaipule o le ai tū malo palau Leilua, ia fiu whaola tane poni whasi o vasa. E se fulu isi tū malo na tālu sanga ina e sui o le HRPP le toi whaitaunga o alatou palota. Ua mamoli alo I ai nei le whaamanui le fionga le palmi e tau sifia me Naomi mata afa I le pāti ua manu malo. O le whaamanui le fionga fia me na wha awalani le whelo inga matu stala ma lau whaasalau le potofono le tate I le au ulio le solua a so iwa o September lua o lua lima. O le whaamanui whaapitoa le fionga la ulio le mali e toa o io le a vea mataitai e tu mai I le foe taitai Samoa le lumanai. Na alo ia fo I le saunoanga le fionga fia me. Le taitai o le HRPP tu le epasa I le malia lenga o I le lato fo I sao. I le taun unga fi le mua le palo ta tele a Samoa. Fa pena fo ena ia fa malom fa aftai tangata palotan fa tino lato wa ya tau. E ala I le palota.
Whapena fo ona ia wha malom wha aftail Communal Officer Palota mlana whai ngāruenga le wha tinonga o lea wha moe o ane ile taunu unga. Wha malo fo ile whai ngāruenga na ngā lulua ile asul Palota ma leo ai o lātou na wa aia le Palota. Ma ia wha aftaia fo i Samoa ile o mai wha atasi ma le malo e wha taunu ule nganga o le wha au o nāti na eo tātou tangata. Ma ia wha manu iai ile palamia o filfilia le sunga la aule le mali e toa le watea plata i vau fosi. Ma tatalo ia wha malo si au ilana taita inga. O lea ua au mai le unga o le whainga Palota. Ua au sia e le vaenga wha au kufai o le whatuatua i le atua Samoa ua tasi. Le whainu mera maa walunga o sui o i tu malo. Ma o te tauwhi ia whai lea mo tātou. Laua whionga la uli i le mani atoa, wha malo le taupati. Lau sunga tu i la epa, wha pēa taitai o isi vaenga wha upwhai i le nei whai ngā Palota. Wha malo le whai o le whaiva. E le whai ngofie le sailinga mafua le lei mo Samoa. Ai mai se tūlanga wha taitai o le malo, ma le fono au whai tū la fono. E saili le tō whawhetālai, ma le moe whetūtūnai. Ai lautua i le poto mai le atua, e whaafoe ai le sā o le atunu. Laua whionga i le palemia filifilia o Samoa. Laua whionga la uli il mali atoa, sa ngaiane ai o le tai, ma o whao Sofia moe ngā luanga, i lou tūlai. E taitai le atunu i le tofi palemia. O le tofi lena, o le tofi o Samoa, malona malo tutotasi. O lau talo ia whamoemoe i le atua le ngā ruenga, ia taunapo i le malu o whainga whawai, matula fono, ma ia tautuana, whautuanga a le au whainga ruenga le malo, o lo o puno wai i au nanga mō le atunu. Ia manuia lo tūlai mai i le tau aveina o le tofi palemia mō si o tātou atunu. Ma ia whaaftaia fo i lana kāpeneta i le ngā luenga na lātou whaatino whaatasi ma ia i le palemene lona sulfitu a Samoa. Ai o lana whaaftai i lona i tu malo i le langolango ua toi whaaua wai mō le isi 5 tausanga lana tautua. O le whaatautonga ma le talaina o le palemene lona sulvalu a Samoa u whaalauloa le whionga i le au malu le malo o le aso lua o le vai aso fau i le maota taalo i tuana i mato. I nisi o tala e ui o le aso ua whaapitoa whaalewao malo e whaataua i le ola o le tangata World Suicidal Protection Day. Peta e manatu le pulenga le tō manga mue poponga tia le SVSG o aso umalava e tataua o na whaataua i le ola o le tangata. Mai o lantou PETI le whaailonga ino le aso sefulu se te malu o lua 5 whaavao malo o le tāua o le ola. Walo i ai fo i whaavao malo le saol tō manga SVSG ma lantou whinau e whaataua le ola e ala i le whaaua i pea o le la whaapaanga ma le Lifeline International o le SVSG Youth Group po le vaenga talavou le tō manga le wangafa lantou mga ruenga whaamanatu i le neiva yaso e apa tuai e whaapaanga ma talavou o Samoa e tala i atu iai le tāua o le whaataua o le ola. O le leina lavea i valu salau fitu whae dhili fuai lau Vodafone ma lau Digicel telefoni. I so se taimi e te mana o mia i se fesosoani. O fesosoani u malava e pe on sao no le presteno le tō manga silini ulina jang e so o tanga lava e le tāua o le ola po lo soifua. O le whaataua le nao le soifua le tangata wafua i le so ua whaamanatu ai whaavao malo le World Suicidal Protection Day ma whaapena fo i o nalo i ai Samoa e le Samoa Victim Support Group SVSG le tāua o lo soifua. Tuale na lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo iaso e whaamoemoe le lofo le tua tātou tui whiro e whaapoponga ai ma whaapatai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le whaala e.